teman-teman dari kontras kan IP sisi kontras station free ya itu. Kembali lok berokok ki kelung ki kena ki teman ki kro ki samla kirang mak. Ki lepe itu video ko balada mana kani katu kejing ya vlog di kontras. Debat ngai ko mabun na place pimpat ya dap di kontras. Dan ko apa ni isu tak kena mata ngingin ya le si juai. Ban ya bani kendu bi kontras ba ciung ke tim ciung berokok. Bat ngin page nomor mentas ngi kini le kini ak kawi ka film ke video bikin mi buat channel jongki bat ngini don bentalang hakatamo tinggi don hani bat ini para jonga merbah para kadu jonga ujipan nomor kemau sakrawat to bat menta kesngi habani ra duni kulai nomor ba kelinti nomor kelinti ya kulai ni sejuai timban sing habani ra duni kulai tinggi ngin ya zoom bi menta tingi melong su krum kreng kram ngini poi klois tei mo ini video do menakut kublai. A few moments later. Welcome to the Shillong Juwai Road. Besar terap. Nih, kan kesurok ke bawah penibi tu kesin, nama kami bawah pada ini. Hai. Khadu ngila ya poi ha juai da kajing ya lenti gitu ke basu jinjar ha pe hadin katu kani bingi ngila ya shong ya katu ka lenti kulai ka lenti juai bat ngila poi ni ke jaka kani ke jaka ko baki kene ke tim jong ki chiung kin don shoot bada kasngi te bat lade bepim dai wan pas ni juai ngak wala kila sedang sna mentah re da husiar mar ki bon ba ki thliu mar ngir ngila angat ke sisien hang te ha jan puryang bat ngila jan ur tin re lade bepi wan senir da pej ba ki bon ba ki thliu ki sar ki ba kila bi ki bala ban bu jing mai kelenti ki sentien mo te hang ni mentah kom ni ki khnyat ke yeng ke kani ke jaka hang ni ke bakin shoot te ngila poilang hang ni bat ni nomor ba ni ngila penidur mentah dia hang ni ngidon tadi vino mentah hang ni bad kani di kejaka hang ni ke kini shoot mentah sini vino ke bagi kuat kini yang ni mentah sini Let's go. toh chalo shoot di vino Kuno kelenti bak buat. Kuno kelenti bak. Kau kahet pelan ni song kulai. Kini kita ki neighborhood boys. Oh, lama. Kita ru ki le vlog sa subscribe ke channel Jongki kita ki podcast. Kita ki podcast. Putra orang lagi, hai fi saya host movie ni. Oh, lah kenal lah kau ngi hey fi. Ash, nerumne kami keren. Toh. Kini kedai ke yeng ba ais ngobah ya ikong lungdok mah. The blue lungdok ai ngobah ini ke yeng. We have Dr. Mada here. Hai, saya ada kamera. Hello. Ashim. Malay, kami kenduk tu kesin. Kami lagi mentah yang yes. Kuno. So, let's go. Are you ready? Let's go inside. Maybe the contrast light version. This one. The real contrast. Chalo. Come on, Pak. Ini kedai ke setup for the second rap battle. Di kat numut pia dan barokat mentah ni kita. Haka tim ciung, ne haka rap battle. Haka tim ciung. Ciung ta aktif ni don san Henry aktif. Ringnya don sepemot. Kongut. Apa gila? Kita kani ke you pak kani project mana? Kani ke project ngila kot kumi bak kuat. Lagi kot ya neighborhood boys. Kot yaki kot tribe. Okay. Yaki perlok jong itu.
We are all family now. Sering ini diguai mana punishment dah. Oke enggak mau pergi kilo serius Pak, hilang disiplin. Saya sien orang ngal yang penang. Ini to yung pada is nyabah ke kong W lung do doktor wa M hata betani. Tes nyau sup hai wa ngai nur di M sin ke sengi wan hyongki. Te is nyabah ini onggi la kwa pi shoot. Here we are. Thank you so much. And this is the set. Kan? Ini video mendukung opini ya kerukom penkret penkrum kejongki bari ini projek bagi kendang penmi. Boh, ai kejeng kersan dan tajung vino bad ke tim hani borokhat kibe dan dapat ni shoot. Wah, rock view one page ni. Kami review dia ni lo baca Thailand. Still support the Plechibon. Tetap di. Bagi buat request ya cak we ulek ya kan ulek dari por yang dari effort yang 100% wega kini 100% lebih ketika energi we vibes lagi hala dum timit pi prapi ni lah fake aga timit no betul Hashwaz kan ni kontras pila Julia makeup ni. Timuntan tu boleh kontras kanusin pila makeup. Alhamdulillah. La kanusin pila makeup. Kenal shoot pe. Ni makeup am tangi por min kum tu ta. Min video ta kum tu. Tambah ke video ba aksi yang share nanti. Memang nak. Dah. Tak baik raw tu. Nubla style lupa. Not beautiful. Kini ngau make blessing ba. Oh. Lihat kau. What do I do? Gambar ba image paro. Bahag. Biar. Contrast in the making. Yes, I'm making contrast again and again. Tu pila special ini mentas ni. Contrast ni mentas ni. Kita ada full rap battle. Tinggal kamu just kamu kan rap yang ke kontras. dengan this kita yung wave guy belong ba. Atau pun pakai tu ulang umur try. Misnyu kontras mah, misnyu kontras. Metal. Oh, di hata cendera kau. Cendera kau. Mit dekat ya lah. Dengan ikan ni lahir mana tu? Bilang kamu Roman Reigns. Bilang kamu Roman Reigns. Oh, nama dia pilih lanang kerja. Pandang sih. Nang rawang kerja ke. Naduk bang riam kontras mau ngala stok kumno ba ki kentai ki Sendiri. Kami yang benar no. Kalau yang pernah. Naduk riam kontras siang tu atau kawan cemjingnya ikan tahu riam ini ni ba tahu pet le dengan kerja lagi ni secara gua. Itu man riam kontras teman senyau emu tadi. Kasihan dia man serang. Lalu crack itu ni. Toh. Tapi hari kita lah memang kuat penduduk jengker mana pi pilih biasa yang pi. Itu yang ini naik kami ke konsep kontras. Naik kami kontras kedai ke on plan karakter. Ke kontras kedai ke on plan karakter ke ba ngaong baik kedai ke jingya dan tijong play bau ong baik. Sinano dei kontras ke bakam hen. Tak kata apa. Nengkong ta ngim kelamnya pakai ni. Tak. Kalau yang benar no. Nengkong memi kuat kau gini tangwa ni daw jing miya yang gibru support gibru Yusuf ikani karakter so MK mu lega manipor. Ini bro ini urep kontras tok wa siang suka. Tok wa nagamon yang ngai wa tok lomba jing miya yang pi. Ni betah yang pi udat ba ya. Ada orang pidan ekti le nyam baik. Patang rekai ke. Toh, kau ingin kali. Kibun lagi pet bahas ini nanti kibah pen. Ki subscribers ki jong pi ne manu ruwat ki bersupai ki rukum tu ki audience nanti. Ki dan ni kaju kucing mut kumadan manga. Dah kata kalau ba. Kami lenti ke feature film. Kayak kucing semua jong pi. Ke feature films? Kau ke feature film lagi. Kau ke film ke movie macam kontras. Kata dang low budget high pelan ni je kata boy aku pergi sini boy dah emi ba kamu orang pergi bulan mi lah doi mi dah emi aku sini dah penjui sini ngajak 100% keteras kata I'm wearing your hair
My God, looking so beautiful. Look, this guy look like Nicki Minaj right now. That was contrast, but ini the center of attention. Jong kejuai sini. But like that is a very big compliment which you can't accept right now. Center of attention jong ke YouTube hi burak koi dari rumah Meghalaya. Kemar lar dei badan menur bagi kuat penuat hi. Apa kut kesni kinuat di kontras. Đau bị cái này cái rap battle patu ngay ở cái vlog trong yung bakut Freeman hiểu nghĩ chua thì bị cái miệng nào làm disson ai tên ai thì One shot in the house. Yeah. Dayo. Dayo the makeup artist. And Amy, the coach right guy. Kita sim break mentah nyat nomor bala ya rap pelat. Te dan ini buat I we ni ki keluar jangka juai. Kayak mau penuh kin dan bentar buat kini kisah roh yang ni. Penuh bentar. Long nomor di pelok jangan. Pas di local itu tengah sport bahaya kini ki local artis. Taruh ngai bun kami tambah buat for them siap yang pelok atau support them. Kadai tiya ba kumta pirwai ne makani ka hakani menta mong ka tuk oste kani menta pirwai ne Menurut tambah like hot support ban dan betalang tu tengah do betalang anda tahu ti ka jiroi oste lanu kan ni la ne mani share lem bat ni jing luar exactly on 2019 long kumtai 2019 ni to yap kami lenti la kami ta kami deh kami November tapi kena November to but kawai ka good news kalong ba I DJ Wanshan in Sadan Bentaru haka Cherry Blossom Festival kaban selong shan ni kami lenti bukan long 26 hakar pun riu terek di sawan hang kan long ayo venue kalau mungkin ong ba polo try to kalau benong 10 try la kalong hanu ru one day nomor ni dus te le piang am le pimnang shat banaru sin bala tem ni dus nei kala hi lami hi jing shat no Oh kini khmat ki bastai ngam tu bi hab ne tinrei kini ki porlok ki jongi ki ba nang ni na po umulong hello ki bidan lang benta hakani ka set benta jong ki chiung ki ka de ka kunhon jong neighborhood boys sapek like but subscribe bana ki santa jong ki
ke podcast channel ke baki juo dan kijingkran ki bestenat har channel joki lesi ngar ngan saban betalang na kumtu sabada ngala self invitation lupa kini kidan la jong studio hani po umulo but ki wanra ki content ki best da beta jong pi mo hak tin penar nei ha ta tikai pi ko abanong Subscribe to Code Freemancer. He's very sweet person and 100k जल्दी करो. Kam do. Irap ini. Iklam yang benar. Klam yang benar no. Iklam yang benar Paiba gimana penyanyi benar gum empat yo Code Freeman. Senyap bahas subscribe channel yang do it now. Ini neighborhood boys. Oleh Jo nang ni na po juai ba kani ka team jong chiung te ka ba kidang shandur rang te celebrity contrast te ni kran khniat ba kini ki sklor rang ni ba flirt balai ba kum jo imak de kini kide ki badan bentar chiung bat ka acting skill jong ki mentak sing ayo ban bani live bat kalong ke ba flawa te bat ngatip ba kadi kini kijing trim jong ki bat ak nakata ki yo subscribers ki yo views ba kanang ki channel jong ki nak oi post ko pa but bino Yes. te bat kay ka bangin expect ki viewers can expect na kani ka video ni rap battle Obviously, Jamin. Shot. Scrammer. mulai Just scrammer. Tang bawat yatim Prajan Yeng. This is a rap battle, but don't do this at home. don't try this at home. Okay. Yang benar. Yang benar. Benar apa di kalis? Kelam yang benar. Ibu brui nompai wara. Yok piu chat. Yok piu we jam. We enjoy. Irkai. Tangwa. Hamir dis kami cuyung sesen. 1 2 3 Itu ada nih. Ngai vi oi pi ma. Biak phniang bha ne bha ma ki sur no do phi phi atu. Baik Pak, dah pun yang kata tengah jauh dah Yusuf bahagi ni Pak. Post ya community post dah jauh accepted bahagi saya. Tengah jauh tengah skema te komen bahagi madam Miki. Dah. Channel ni scrammer. Tetap di cium la. apa susi kalau may contrast day dang busy ban let's laugh celebrity in the house Ila jangan dok. Kemari kon. Pana. oh this is pana de kwe pinsi ke bakal kelam ta nak ni ke video Lada kuat pi ngau kam kon thit kon mariu yang ah. Ma. Thit kon mariu, thit cycle, thit bagai vik. kalau ngi ke bas ngutenat bang ayo bandan hani ba juai lambat ki katim no cium bat kini ki parlok pida kue nanta ini desa ini ikong trash bat baro ki bedan hani behind the scene behind the camera bat ki te kalong ke jingwan ke basutenat bat best ba te kisno kumno bata ke jing dan bentau jong akong trash sakani ka project ke jong ki Nyasno kumba. Klam yang benar. Kamu ngau pi. Dekat wong pi tang no romantik. Kan budak biar. Kamu ngau pi. Wem bentau ini ha project yang pi. Oh, gobi man senyap komen hai wa minta pi dia project ini video ni. Kado ba Afrikon. National wanu. Saya ni tersenyap komen hai. Dah belajar senyap komen ni bawa Kambru roy te. Kambru ni. Te aku belajar si boni pi wadu wan pi naduk nasional kat itu si surak puriang lai. Dari page itu page. Ya keribah. Ya keribah ringgit ni pak. Kam tu khilai oleh di tak kami itu. Untuk share kan tukut. Kan tukut bam he. Kalau ini bilang kalau ngaji. Pi mentu no pi song cha yung rak. Mau ada klip ah? Song cha chenong cha rak pi. Ke feedback yang pi ya ka rule yang ini project.
Nice question. Feedback ko man honestly nangai di ba? Napa mesti betul. Ba Afriko di ibu 100%. Oh. And yes, he's ready to be Vinod's pana stepfather. Pada Ba Afriko the sacrifice ni klik lah. Memang ni video ni. Ni phao man. Kan dia juga dedicate yung effort yung. The hats off to him. Tak tinggal. Mau mana kini baru kali bang layo ban yui ke live performance ke jongki kidai ki aktor tebet shisha but kami lenti shisha personally kami lenti shisha bandan ke way kenja feature film ke ban mi kini ke bekas kini ki cium lese lardan mulu bakloi sponsor yes jong ke film jong kini ki cium kanong ke ban bas bat ke bagi beliau kena kami lenti ti ke bangai nang ni review ko jong bang I kalong ba you killed it what ya ka pile nalor ba pile di I mak ka way ba I shoot deka phone but ya ka contribution ji parlok bon hangi be download baro ka jang ni ngai ke jing teli jong pi ke jing kusan jong pi way but ngam ngatip ba khlep pi pin ngai kio pi pin long inspiration yi ba bon hang te ba kwam senang channel bi bala ban ba ban le ka career jong pi ha ka acting career la ni ba ha YouTube ru ti nak da ka daw ai ke jing kusan ke jong pi 100% click the subscribe button jong ki chiung but pen poi yi ki saka thong ha ka ba ki la ban ki sejurang ban ra ru yi pi kum jo Yes. Kata ni bebas ni. Boleh sibon. Kau mau tak aku boleh sibon ni. Em mentah ni juga em deh ni. Kau aku boleh pergi tu dah lapan jalan, you dah lapan. vlog nong chisen kami bin kro gi saluna gi once all dah lagi pi dapat begini vlog. Itu orang pim ya one hai tu baik tak. Aku boleh sibon. Mai ki boleh sibon orang. Wow. Ame. Ai yang kon bang. Kublai Cibun pengkro salo wansa waga emi hamsnya per wa rap slemi ne bah aladam slemi la boy dem perfect an go Vino 1 plus 2 Manda dan nasib ya. Is very useless. Sabay ka ba school? 1 plus 2 is equal to. Sabay lah tu Shonu. Debo kato ngilai dap lang ni na po juai nakani ka set kabangi dang ya rap no mane ki bun ki bala lalong Eminem 50 Cent bat ki way de but kalong ka jing karap battle ka ba internet ba isir khai ba kwa ya pi pin pet ya ni video ka ban sawan na kani kinhon dang ni na po juai nang ni na juai ai ka jing kirsan ya ki Rap kira. Boleh sibon. Yes. Hey, ta. Sekian subscribers yang code free man. Yakin ni itu that's smart. Cilap subscribers Dak pi dak ada debor. Boleh sibon. Just share the video and subscribe. Dah kan? Thank you. Thank you. Play ya subang ya ketua kaj video bro kaj play page ru sedang ru bekut ti khniat iwe ne ki aktor iwe ne ki member jong chium berapa ibaladan mentah kani jingroi mentah ka bandang mi bat ki chiung bagi ki tim na chiung itai di ba Chevy ini ba Chevy di iwe ne ki nak kunhon jong chiung bat iladan bentah nak ketua kani bat ke tim but mentak sini ngayo I live ya kerkom ak jongi I live ya ker ya ka expression nadong sedong but compare la repeat ya po screen to kalong kum tu kena lebih real life kerukom nomor mende ak pasisin arsil laisin teng ya keju ka expression hapsna yang laisin sausin sansin the hats off ya ki brokhai shabi mo jadi badi ke file nga kerman fi nang ele mo te to
Fikwa benong iki perlok jungi kinong pejingi boro hang teh. Ai klami kung yung panar le ai. Nukong te siang mo yung subscriber surok ki upai da nga mon kap dem support kam tu kam ni te wat mem le ya jonyo ki chiyum te kan ni te de ya stang mem ya jonyo ki te ngis kem to ba hagni ko video mod man go ko man inspire you pi man go ko motivate you pi by most of all it will be a blessing. Thank you. Thank you. Di sa comment hapo nabata yung Shavi IP kajing Krishan nabata yung Shavi but kumjuru ya ka team Chiyong Hibro Kawai ibayay Krishan iwe this tu yung kong crash pila mata kwa ban introduce vi pa sa this one yung kong crash nomor ba uni u bre uni u jingtao udah lalong no diga brainchild jong kong crash but ngin ngau khliat pat nakaliang jong ba confirm thì khajing shai bri kila khmil ti bhai pi fi pin kren fi ni thu khana khniat chu chu span contrast thì bat kani ri kenti bang awan khnang da na te ban pin sngo ki pa ba ke go fi dan bandong ka contrast teman ko wan po nga ka honesty yo nga to the truth yo nga kawon ko kulam yo bro teman ibe itu teman man dari yang contrast ko na pe si yang contrast das yang free ay te ile os nya free to yo kulam karo ko mem ni go man was nya si mem ni go nya yi te nya free ga te ni yang confirm man rapper ga itu aja nga yo tapi ni Yoni la pe mah sampai dia contrast ti sisisin kani ka konsep ka ba boro nging ya pertulut nging ya sutenat lun ngi ken bok yang ki ke pile perkembangan om yang menes sisin kami liti bakan mi ke future film na ka cium de bat percang ba ikat malam la ni ba kata dang kien ke timi production la dang kien kamu yuri ba ko filman ni di phone ni yes aku ni skin apa kamu ang fi kam lu ni wi kalami yes dau penyuluti hublai tiga yes full trust true kadai bang lai ya kanika ya kajing trace tom ke jongki watang nantarong i karni but kila banwan ralu di borok khoi kila coordinate ba very professionally done ke but kami lenti ba good days will come ni nyo issue show ba channel ke jongpi kandang kiu shushu but pinang yo online subscribers ni pinyo iki supporters di pinang yo bun ki kijing perku na kilong kami kilong pa ki kena kelung ki kemen barok ni be kustenat i kong crash yupi wah ko ang wata ko blai sibon yo ba ko fuman wa chaya pulin do dia yo wa ki to solo ka chu si surok na dang wan ge ko blai sibon ki jing chaya ki ni acting ba ko la manama ba 100% kalas kublai siboni gurok support na support yo ba ko Freeman ni iki subscribers yung gichiyong na dapat pika gani ke video ki subscribers yung gichiyong family yung to yira support yo ba ko Freeman kita penyoy ke bor yung penyoy ke family yung kawan yi jingchenya kawan untuk jingchenya kawan ye yo kawan untuk yo support yo ba ko Freeman ni yo penyoy ke bor yung million yung bagi supporters untuk di Chiyong family kamu orang bagi supporters bagi subscribers bagi kat yung subscribe like you so bagi team bagi yung asam yang support yo ba ko Freeman aku si ko aku getang go mu ko ni ke bagi thang ke to nakaliang jonga but nakaliang jonga but nakaliang jong Chiyong baru khoi ki bedar haning lai dap nang ni menta ngini lek nyaw slash lagi jong kieng but kijing duai ki jong pi kijing ku jong pi kinai penlong ngi bin nang ai ki na ko post ko report pan kumjuru ngin long kijing ai men sempat ye ki kumju mo te hang ni ngieng kum ki parar Christmas basau nang ni joy pi kum lai shibon ngisi kenu yang pa pi ko pa video goodbye dah tip top